Da su Buzetski dani više od sportskog događaja potvrdila je i druga parada vozila popraćena brojnom publikom. Evo ekipa da se skuplja! Jare na kruške, to! To! Ne položak! Dobre! Buzet se tako još jednom potvrdio kao grad oktana, mjestu u kojemu se rađaju automobilistički zanesenjaci i gdje entuzijazam gradi oktanski spektakl europskog nivoa. Adrenalin, show, Buzetski dani, to kad se vidjelo kao mlad, kao dijete kad sam odrastao gledao to, rekao sam ja ću jednog dana, eto hvala Bogu, ja sam dio toga sada, ne. To je vikend pun adrenalina i fešte i svega, mislim treba doći i to doživjeti i vidjeti. Ja se vozim ove godine sa auto Bianchijem u klasi E1 od 1600, evo, auto rađen u Buzetu, radili smo ga sami, sa prijateljima, M-Sport ekipa Buzeta Autosporta, prva liga. Iz Slovenije, da, svake godine. Kad se počeo baviti ovim sportom? 5-6 godina nazad. Pa da, tako, za hobi, za svoju dušu. Upravo je ljubav prema ovom sportu u sam centar grada dovela automobilističke aseve. Osim domaćih, hrvatskih i europskih vozača, pozornost su upljenili austrijski bolidi ispod čije se haube krije 600-tinjak konjskih snaga. Ovo je Golf jedan od njih. Da je ovaj sportski događaj puno više od samoga sporta, da je to u biti jedan cijeli društveni događaj koji se održava ova 3 dana u Buzetu. I ja ovom prigodom bi zahvalio svima entuzijastima, ljudima koji pripremaju danima stazu i sve događaje oko staze kako bi onda mogli doći gledatelji i uživati ovdje. Buzetski dani su već preko 30 godina sinonim za Buzet, sinonim za brojne goste koji nam dolaze. Preko 10.000 ljudi očekujemo i ove godine s obzirom na broj natjecatelja, s obzirom na kvalitetu ovdje cijela europska automobilistička krema na brdskim stazama. Da Buzet nudi mnoštvo adrenalina svojim su prisustvom potvrdili sportske udruge i brojni sportaši. Enduraši, offroaderi, biciklisti, penjači, paraglideri, speleolozi, planinari i trekeri. Publika je uživala u atraktivnim vratolomijama vozača na 2 kotača, okušala se u penjanju, ali iskusila čari zipline. Doživljaj Buzeta i svega onoga što grad nudi upotpunili su lokalni gospodarstvenici i poljoprivrednici. Još su se predstavili Gradsko društvo Crvenog križa Buzet i Turistička zajednica Buzeta.